devojčica prikupila 100 krpica i od cica i od svile, da bi njene lutkice sve bile ljepotice, kao vile, kao breze i još mile ko princeze. A sutra će sutra već prikuplja jutra, kad sakupi dana kao šester dana i toliko noći da snove pretoči, baš tada će moći i u školu poći. Ispod njene kikice šta se sada kuha, sad sakuplja mrvice od staroga kruha. Kad grančica kisne i kad zima stisne, pticama su mrvice ukusne, korisne. A sutra će sutra